saturate God. Hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, God, for your The word of the Lord says we should enter His courts with thanksgiving, enter His gates with thanksgiving, and come into His courts with praise. Hallelujah. So this time, let's get into the gates with thanksgiving in our hearts. Let's come into the courts of the Lord. Welcome everyone to the Jesus is Love Sunday service. And as the song says, anuman ang maging panahon, anuman ang maging sitwasyon, whatever our situation is, whatever we are facing, ating purihin ang Panginoon. Hallelujah. So this morning, we all have the reason to bless the Lord, to praise the Lord, to worship the Lord. So let us dance, let us lift our hands and sing praises to the Lord because He deserves our praises and our worship. Hallelujah. Masabay-sabay natin, ipalakpakan natin mga kamay. Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw diiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, lalala kang katulad.
Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya na iyong binigay sa akin. The amazing grace, which is Jesus Christ, who set us free. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Karapat-dapat pagkukulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat pagkukulan ng iba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan di nabairan ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Walang salang malulubos, ang umako ng parusa nararapat sa akin. Ano nga ba sa tulad ko'y gawa ng iyong hiran at ako'y patawarin? Nang di kayang tumbasa.
Niyakap mo ako sa aking karoon. Inibig mo ako nang di kayang tuwasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tuwasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tuwasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y binabahiran ng kabanalan na walhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Itataas ang aking tinig, itataas
Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh. Sing it one more time, hallelujah.
Hindi mo siya pwedeng itupong sa ibang mga Diyos-Diyos. Hindi mo siya pwedeng itupong sa Diyos sa kung sino man ng mga reliyon. Ang Diyos naton, Diyos nga makagagahong. And in the person of the Lord Jesus Christ, He is God Emmanuel. He is with us. And even today, ari siya sa atong tunga sa siningat niyon. Wala pang kiyang Ginoo. Himaya siya. Pasidunggi siya. Ibuka ang ilang mga baba. Kag butangis ang mga tinaga sa pagdayaw. Kag pagsimba. Kag pagbayaw sa dako. Kag kamahanan. Kag ngalan ng Ginoong Hesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the high. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing your name. Your name is the highest. Your name, sing it, church, is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, is the Lord. Holy, 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 holy forever.
patutom mo. Maging pasagahay mo sa among tunga ang imong presensya, Lord. Ang mga tinaga sa amon mga bibig, hindi, Lord, makadescribe sa kung ano ikaw, sa kung anong imo na imo sa among mga kabuhi. Kulang ang mga tinaga sa among mga bibig. Agud nga maglaragway sa kung ano ang imong mga hinimuan sa amon. Matutong ikaw nga Diyos, kagway ikaw nagabalhin. Subong ikaw sang una sa subong kag sa palaabuton. Way ka nagabaylo, Ginoo. Ang imo pakigugma kaangay sadto sang una. Mas naging Ginoo kay gipadala mo ang imo bugtong anak para sa amon. Wala mo ini Ginoo ginawid-awiran ang pinaka-the best Ginoo nga halad nga imo nga mahatag, ginahatag mo Ginoo sa amon tanan. Ganyan ang ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo. Among-amon ginabayaw, among-amon ginasugalaw, among-amon ginatibong sa silingat tinion, dalayawon ng imong ngalan, Ginoong Hesus. Wala sa may makatupong sa imo. Hallelujah. 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 Ganing Lord, wala na sa iban pa ng mga tinaga na magakawat sa amon bibig, kundi magasiling kami. Hallelujah! 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 Bagapadayon kita nga may kaangay sina nga mudo sa pagdayon sa Ginoo, samtang magapagkit kita sa balaan nga panyapon. Hallelujah! Magapangamuyog kita, palayong bayaw sa inyong mga kamot, may ginahalat namon sa imong mga kaugaling, sa imong tubangan ng among mga kaugalingon. Kung may ara Ginoo nga mga kasawayan, kung may ara Ginoo Lord nga mga kasaypanan, kung ara Lord nga mga sala nga nagakagumon sa among kabuhi, Lord, patawara kami sa among mga sala. Ugasi kami, tinlui kami, pagkamatarunga kami Ginoo. Kag sa amon nga pagpagkit sining balaan nga panyapon, kabay yang imo pagpakamayo magaupod sa amon. Hallelujah. Dalayawan ang imong ngalan, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Paliyog bayaw sa inang balaan nga panyapon sining atinion. For I give unto you what I also received from the Lord Jesus on the night he was betrayed. He took bread, and when he had given thanks, he broke it. Please break the bread. And then he said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." On the same manner after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant of my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Let's partake together with thanksgiving in our hearts. Hallelujah. Magkapasalamat kita sa Ginoo sa ining atinion. Hallelujah. Salamat Ginoo. Salamat sang dako nimo nga pagigugma. Salamat Ginoo sang dako nimo nga pagpalangga sa amon, Lord. Salamat gid sang imo bugay kay mo ginpasagahay sa tagsa-tagsa. Dalayawon ang imo ngalan Ginoo sa sining atinion. Hallelujah. Imayaon ka, padunggan ka, ibayaw ka Ginoo. Salamat gid. Ining among pangamuyog sa ngalan ni Jesus, ang mga anak sang Ginoo magasiling, Amen! Amen! Palakpakan ng Ginoo! Hallelujah! Nagabungko kita sa sining atinion. Dalayawon gid si Jesus. Hallelujah!
We are now in the month of June. Say, thank you, Lord. Hallelujah. Siling nila ko noong ang ning bulan maulanon. Lord, kabay pa nga magulan sa pagpakamaayo sa amon. Amen. Hallelujah. Dalayawang kis Jesus. Maulanon nga pagpakamaayo sang Ginoo sa sining nga bulan. Say amen. Palakpakin si Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. As for me, tama kikasako. It's a busy weeks para sa akon. Hallelujah. Please pray for me also. I covet your prayer. Hallelujah. Sa isa lang ka grade level, 25 ka section ang gina-sectioning na ako subong. Ang gina-schedule ko subong. Plus ang isa ka section paging nga 25 ka section na gina-sectioning. Kada ko kinsang libog ko subong. Please pray for me. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We are now in the month of June, fasting, praying, and worship. Hallelujah. Let's read Ezra chapter 8, verse 23. It says, so we fasted and sought the help from our God concerning this matter, and He heard our plea. Matthew 17:21, nagsiling, but this kind of demon does not go out except by prayer and fasting. To the prophecy, for I will manifest myself to my living church like a burning bush, same to what I did to Moses, my servant, before. This place is a Mount Sinai where my glory will be transparent. Every time you come together in worshiping me as one family in faith and in my name, says the Lord. I will prove to you that I am a covenant keeper. This place is Mount Moriah where you can give your faith offering. A place of miracle and a joyous blessing, says God. Awaken those who are spiritually asleep, for I am about to do a greater move. I will bring water in the desert, opening the treasuries of heaven, and finance your fulfillment in all your needs. I'm your God, and I will never tell a lie. What I promise will be fulfilled. What I say will come to pass. I will bless your field to produce a bumper crops. Preach my word with love and with a gentle heart. Teach the young generations to fearfully and honestly follow my commandment. The demons are now running to and fro, seeking the weak and the easily entangled. My spirit is now reminding each one of you to be watchful and discerning. I will protect the faithful and obedient. They will not become a laughingstock to their enemies. They will enjoy the banquet that I set for them in the midst of their adversities. Live according to what you heard and read from my word, says God. Sharpen your weapon of faith so that your gift of discernment will be upgraded and your life will be elevated, says God. Worship me, not in the outer court, but in the holy throne room. The Holy Spirit will teach you a worship that pleases me. For all I want is your heart and not your song, says the Lord of hosts. Amay, nagapalapit kami sa imo sa sining nga tinion. Nagapaubos kami sa among mga kaugalingon. Kay Lord, kung wala sa imo, wala kami diri subong. Ginapasalamatan ka namon, Ginoo, kay ikaw ang dako kagamhanan nga Dios nga nakakita sang amon nagligad. Kag nakabalo sang amon sa subong, kag bisan pa sang amon mga palaabuton. Gani Ginoo ang amon mga pagsalig kag pagtuo, ginapatuhoy namon sa imo kag wala na sang iban. Ang tanan nga trono nga ari sa amon tagipusoon, trono sang bugal, trono Ginoo sang pagkamatias-taason, trono Ginoo Lord sang tanan-tanan nga mga kalautan, trono Ginoo sang pangkalibutanon nga mga butang. Lord, ginagbuguba namon kag ginabusla namon sang imo trono nga ikaw lamang sarang nga makagahom. Ginoo, salamat gid sang imo kaayo kag katutom. Ginabalik namon sa imong himaya kag pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Ang mga anak sang Ginoo magasiling. Amen. Palakpakan naton si Jesus. Hallelujah. 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 We'll be talking about fasting, praying, and worship. No? Hallelujah. Palayawan gid si Lord. Dasigon ko lang pero kabay pa nga mahawiran ninyo. Let's start with fasting. Isaiah 58 verse 6 it says,
Is not this kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Ang ining nga mga dinalan sang tinaga ni Isaiah, ginhambal niya ini sang time nga ang Israel ara sa apostasy. Magsiling ka nga apostasy gani pagtalikod sa Ginoo. Buot silingon ining mga tawo nagtalikod sila sa Ginoo bisan pa nga ang ilang ang tawag sa ila mga akanakan sang Dios, no? Mga tinawo sang Ginoo, the people of God, no? Bisan pa amo nang panawag sila sang Ginoo sa mga tawo pagid. Apang ining mga Israelitas nagtalikod sa Ginoo sa anong nga mga bagay. Lantawa bala nagahalad sila tuod sang ilang nga mga halad, inang mga karniro, inang mga baka, inang mga kanding ginakatay dira sa templo. Pag ginahalad man nila sa Ginoo, naga-tithes man sila. Pero nalipatan nila mga basic nga mga butang. Inang justice, inang righteousness, inang pagtatap sa mga imol, ang ilang nga mga prinsipe nangin malaot. So amuning mga tinaga na buyan ni Isaiah, sa ining mga prophecy nga ginbuyan ni Isaiah, ara man nagahalad man sila, ara man nagasimba man sila, ara man nagakadto man sila sa templo, pero ang ila ginahimo nangin ritual na. Sa aton nga panag-on, base mga kauturan ang aton paglakat sa simbahan, ang aton pagpangamuyo, ang aton pag-attend sa Bible study, ang pag-carousel naton, base nangin ritual na utod. Palihog check mga kauturan sang inyo tagipusoon. Hallelujah. Base nalipatan na naton nga magkaluoy sa imol, base nalipatan na naton nga magkaluoy sa isig kapariho, base nalipatan na naton nga magpatawad, base nalipatan na naton nga magpangamuyo sa isa kag isa, kagang aton pagkari diri sa iglesia, daw gintabon ta sa aton mga kakulangan sa Ginoo. Palihog check sang aton mga tagipusoon. Amen? Hallelujah. Because pwede gali nga nagahalad ka, pwede gali nga nagakanta ka, naga-worship ka. Siling sang Biblia, you worship me with your mouth, but your heart is far away from me. Kabay pa nga hindi amuna diri sa Jesus is Love Church, amen? Kabay pa nga aton pagdayaw da sa Ginoo, amuna siyang overflow sa aton pagigugma kay Lord. Hindi kay nakita, tas ang una, kay si brother gani, pag-abot ko diya, muna na siya ga-worship na diya. Balaan mo, memorize mo gani kung nanda yung pagtapos na karon ni Pastor Roming, ma-challenge na siya karon sang tithe and offering mo. Balaan mong pasunod. But you see, people of God, there are things nga ginahimo naton diri, nga hindi naton pwede mabayluhan sang tanan nga ginahimo naton, nga daw nangin ritual na. Amen. Hallelujah. May mga bagay nga dapat hindi naton pagbuslan sang mga ginasiling naton kaysa nangin idolatros na ta. Hallelujah. Ti amo ning natabo sa mga Israelitas, their hearts were not transformed. And their actions were not aligned to God's justice and holiness. Again, anong sala? Nangin ritual na ang tanan. Hallelujah. Ini nga verse nag-outline kung anong fasting. Para sa anong fasting? Anong fasting nga? To loosen chains. Makahulagpos ka sa mga kadina, sang injustice, sang oppression, nga makahubad sa mga higot, nga nagagapos sa aton, agud nga maka-break away ka, makahulagpos ka, makagwa ka, amo na ang fasting. Hallelujah. Ang pag-fasting, amo ning paghambol mo sang kaugalingon mo, pagpaubos mo sang kaugalingon mo. Nagagain ka sang spiritual nga confidence, nga spiritual power. May spiritual power kung naga-fasting ka, kapin pa nga parisan mo sa pagpangamuyo mo fasting. No? You gain spiritual power, pero wala kang kalipat sang mga imol, kag mga less privileged. Nagahatag ini ang fasting sang ginatawag nga spiritual confidence, but never arrogance. Hallelujah. Hallelujah.
In fact, kung ikaw ang naga-fasting, all the more nga nag-humble ka. Kaya nga, ginapatay mo ang kailigbon sang unod. Agun magpangibabaw ang espiritu. Ano, pastor man, anong buot silingon? Magsiling nga ginapatay mo ang unod, hindi kaya mapatay. Meaning to say, kung anong gusto mo sang unod, gusto pa tani matanaw TV, gusto pa tani mag-scroll sa internet, gusto pa tani nga mag-amuna, gusto pa tani mag-inom, gusto pa tani magpanigarilyo, gusto pa tani nga mag-gadyang-gadyang, pero hindi na among nagapalipay sa Ginoo. So kung may mga arang nga kaangay sina, mapatay na siya paagi sa pag-fasting. Hallelujah. 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 Maka-fast ka, ano yung mahatagisi mo? Guidance. Kung gusto mo nga may guidance. Deliverance sa imong mga weaknesses. Making the Spirit master over our bodies. Dapat espiritu tayo, tandaan natin mga kauturan, hindi kita lawas nga may espiritu, kundi espiritu kita nga ginbutangan lawas, baliskad. Nakuha niyong diferensya? Meaning to say, hindi kaya unod nga ginbutangan sang espiritu, but originally, mga espiritu kita nga ginbutang lang sa lawas, butangan ka ha. Because kung mapatay ka, ining unod nga ining lawas kani, madunot ni, pero ang espiritu mo magabalik sa Ginoo. Hallelujah. So espiritu kita yan. That's why dapat ang espiritu among magpangibabaw, hindi ang unod. Kaya ang unod gusto lang na magpatuyang sa mga bagay diri sa kalibutan. Hello? Lami mo, magbarkada ka, inom ka, panginbabay, yinami na sa unod. Pero hindi na amo ang makasatisfy sa Ginoo. Mas nagid hindi makasatisfy sa imo nga lawas. Lantawan ninyo, biskan na ano mo kainom, may problema ka, mainom ka, pag bugta mo sa agan, nagbaho lang imo nga baba, wala, na-solve imo problema. Right? Tsaka, hallelujah. I know what I'm talking about. Sa una, pastor nyo Blaubugman. Galing kayo isang high school lang. Hallelujah. Hallelujah. Pasalamat lang gid ko nga sang about to step into college na born again ako. Oh, thank you Lord Jesus. Hallelujah. 17 years old, I was born again. Hallelujah. Kung gusto mo nga makabaton ka sang mensahe halin sa Ginoo, then you do fasting. Gusto mo makabaton ka spiritual knowledge and guidance, fasting ka. Si JL, kag si Jad, may time na sa una nga si JL, kaon tanoy, hindi ko dad, nagapast ko, nga manog kuha ko test. Mga estudyante, kung gusto nyo mag-alam, fasting ka mo. Yes, fasting ka mo. Kagi ko sa una fasting, imagine. Tsura ko sa una daw tiwid-tiwid. Kilala ka mo tiwid-tiwid. Niwang na bla. Niwang gidya si Pastor Rubeng. Ang hawak ko 28 or 29. Wow, doya ka babae, no? Niwang gidya, payos pa ng buli. No? Tapos, you know, I was a janitor sa Central Philippine University Library. Ang floor polisher, mas dako pasang sakon. So, kaya bitbiton ko na pasaka sa gamay-gamay nga hagdanan. Di kay si Pastor Roming naka-fasting, ga-fasting bala. Hindi ko kadala mo. Gapalang dulong panulukan ko daw. Imagine mo naka-fasting. 7 days fasting. This is what I realized. Kung mag-fasting ka, 3 days struggle, ginay, grabe ginay yung struggle mo. Grabe ginay struggle. Pag ka-apat nga adlaw, amat na dula ang birth tongue. Mataman na nadula ang birth tongue. Why na da concentration mo? Then your spirit begins to commune properly sa Ginoo. Pagtapak sang 5, I tell you people of God, makasiling ka guro kung may demonyo, guro, panampaon mong demonyo mo.
Yes. Hallelujah. Pagtapos, pagtapak mo sa 4, amat-amat na dula ang birth pang. Tapak, galing kay pag 7, naguntat na. Si Pastor Roming. Tanan kami, ginatudluan kung paano. Ga-prayer kami, ga-fasting kami, gahapa kami sa banig. Tungod kay ga-fasting, ang panulukan namon sa banig, daw suman. Oh Lord, hallelujah. Hallelujah. Mga anak sang Ginoo, amo ning ginapasalamatan naton. Ngang Ginoo, kadamo gid sang pwede himuon ko naga-fasting ka. Siling sang Ginoo anong right attitude sa pag-fasting. When you fast, do not look somber as the hypocrites do. For they disguise their faces to show others they are fasting. Truly, I tell you, they have received the reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face. Next slide, please. Hallelujah. Ratawan nyo ba? Put oil. Sa nagahambal nga, ano na yung may di pa oil? Oil ang Jesus is love, church. I tell you, are you biblical? Hallelujah. Nga nag-oil kita because it says so. But when you fast, put oil on your head and wash your face so that it will not be obvious to others that you are fasting, not only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. The proper way to fasting is this. Kung ikaw nag-fasting, do it in secret. Kay kung ginahimo mo na, may reward ka kay Lord. Hallelujah. I don't know what that is. Hallelujah. I don't know what that is. Hallelujah. Kay kung insakto ang imong nga motibo, nag-fasting ka sang insakto, may ara ka nga purpose. Dala na pati ang balik alindog program mo. Hello? Hello? Nag-fast ka para sa breakthrough sa inyong finances, nadala sa ang balik alindog program. Hallelujah. Hallelujah. Imagine, amunang gakatabo. Siling ni Lord, kung ga-fasting ka, panago ka. Kag hindi ka magpakita-kita, ka magpabalo-balo, nga-fast ka. Prayer. Psalm 145:18. Nagsiling, the Lord is near to all who call on Him, in truth. Malapit ang Ginoo sa nagapanawag sa iya, sa kamatuoran. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang ibasahong dugay-dugay, hindi na pag-ship. Ang pagbasahong ko dugay-dugay nga verse, opposite sa amuni. Tawa nyo. Siling dira, kung nagapangamuyo ka, no? Parang mabla si Susana Wesley. Kilala ni Susana Wesley? Kung ganun, hindi makukilala na siya. Si Susana Wesley, nanay ni Charles Wesley, nga nag-compose sang more than 6,500 hymns. Isa sa mga hymns nga iya nga gin-compose was Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Si Charles Wesley. Si nanay niya, kay pulo kabilog ya nga kabataan, sa pagkadamo-damo, himusan niya tanan, everything i-prepare yung tanan. Though it seems nga wala sa tinion sa pagpangamuyo, pero si nanay ni Charles Wesley, ara siya sa ginatawag nga kusina. She will be in the kitchen. Anong imuon niya? She still have a time to pray. And how? How? She has the apron. Ano imuon niya sa apron? She will do that. She will place the apron upon her head. Meaning to say, to cover her face. And the space between her face and that apron becomes his solitary place. That will be her meeting place with God. So hindi pag-irason, pas, di ko pray. Wala lugar sa balay. Pero kung magposisyon ka sa pag-Facebook, may lugar ka man. Sa pray, wala. Hallelujah. Hallelujah. Hapa, kagitapon, no ulo mo sa may ulunan, kag magtangs. Amen. Hallelujah. Wala sang rason hindi ka ka-pray. Hallelujah. Wala sang rason. Pero kung may kwarto ka, ngay mo kaugalingon, then panabon,
Panago sa imo kwarto kang magpangamuyo mas nami na. Hallelujah. Prayer is communicating to God, talking to God. Prayer is not about mumbling words. Siling sa Matthew 6:7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Prayer is not repeated words. Why ginaliwat-liwat ang pangamuyo? Ang nagaliwat-liwat, nasang ginahambal niya yan. Inang uli, anon lang. May dimensya. Wala ko nagano sa may dimensya. Nanay ko may dimensya. Okay. Wala ko na yan nagano, ha? I mean, people of God, hindi ya pagliwat-liwaton. Kaya ang ginaliwat-liwat, ginagamit na sa mga pagan to chant. When you keep on repeating your prayer as if praying, that is chanting. Mantra. I tell you, people of God, that's not praying. When you keep on repeating. Bisan pa masiling ka nga ti, alam mo na sa Bible, liwat-liwat, but it's liwat-liwat. Hindi na yung pangamuyo. That's chanting. May namon sa mga langit. That's the word of God, but you keep on repeating that. I tell you, it's not. It's not. Praying is talking, communicating to God. And when you say communicating, you talk, He talks back, you listen. Amen. Hallelujah. It's not repeated words. Prayer does not aim to change your decision, God's decision. Kung nagpangamuyo ka, kagang imo nga mindset is mangamuyo ko para nga i-change ni Lord ang iya nga pinsar. You are wrong. You are wrong. I tell you, when you pray, if it is the right kind of prayer, you will not change the mind of God. You will be changed by God. Para mag-angot ang inyo pangamuyo, ang imo pangamuyo sa iya kabubuton. Hallelujah. Prayer and fasting, amo ni siyang gina-require para nga sa spiritual warfare. You know? Prayer and fasting. When I was in Full Gospel Center Church, may ara to isa ka pamatanon. May ara nga gin-possess. Gin-possess ang babayi, gin-possess. So ini si Nonoy, tawag ko lang kay Nonoy. Ini si Nonoy, nag-rebuke man. Gin-rebuke naman ang demon possess. Silingas demon possess. In the name of Jesus, I rebuke you. Binalikid sa sang babayi. Rebuke sa ako. Ay kagani ka pang muyo. I tell you, people of God, kabalo ang yawa kung ano ka. Amen? I tell you, people of God, spiritual warfare nagakinahanglan sang pag-fasting kapag pangamuyo. Hallelujah. 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 Pray. Prayer should be coupled with love of the Word of God. Kay kung wala ka na namian sang pulong sang Ginoo, natak-an ka magpamati sa Ginoo, hindi ka na namian sang Bible study, kung maglabay gani ang mga Word of God sa imong nga wall, ginaskip mo lang, kung may ara gani nga nagawali, nagasigi ka man niya cellphone, I tell you, that's a questionable act because wala kaya kapalangga sa pulong sang Ginoo. Turn it. This is the opposite. The next verses are opposite of the one we read a while ago, Psalm 129. Proverbs 28 verse 9, it says, if anyone turns a deaf ear to my instruction, meaning to say sa pulong sang Ginoo, why kayo pamati? Hindi ka willing magsunod? Hallelujah. Even their prayers are detestable, makangililan. Diin ang nanamian nyo mga ginikanan, nanay or tatay. Diin ang mas manami, ang bata mo nga masinulundon o ang bata mo nga salawayon. Diin ang nanamian ka mangayo, kag doon nami gin maghatag. Hindi ba lang masinulundon? Pero yan ang salawayon nga matinggilan nga kasi anak, amo ning gwaya. Sa imo tagipusoon, gambal ka, ngayon-ngayo kasako, ikaganigapati. In this same way, God is saying, even your prayers, if you do not hearken, if you do not listen, if you have no inclination to listen and obey the Word of God, our prayers will be detestable to God.
makangililad na tubangan sang Ginoo. It is only in the Word of God nga makilala nato ng Ginoo. And so it's just like saying, way kagani kakilala sa akon, mangayo ka. Way kagani kakilala sa akon. Mangayo-ngayo ka din, palapit ka sa akon. Hello? Dapat mga kauturan, dapat from now on, punoon tang kaugalingon ta, sang pulong sang Ginoo, kilalahon ta, ang Diyos yang ginapangayuan ta bulig. Hallelujah! Hallelujah! I tell you, people of God. I tell you, people of God. And lastly, people of God, before I'm going to do that, right attitude of praying. Insert ko lang ni sa inyo, ha? Insert ko lang ni. Sa mga nanay, kag tatay, hindi lang nanay kag tatay, gamay pa inyo kabataan, antes, biskan lagko na pangamuyuigid ninyo. Ugali namon ni pasturang maglakat ng duwa kabata na pangamuyuan gid antes maglakat. Later on, I have seen a video clip, a former Satanist, gambal ni siya mo ni. Ang mga bata nga ginapangamuyuan sang ilang ginikanan, children who are being prayed by their parents, father or mother, before they go out of the house, ining mga Satanists would identify them because there is a ring around those children. A bluish ring. Di ba? Kung nang kalayo, bluish, but silingon init-init. It means very hot, no? Right? There is a ring that surrounds the child. Hallelujah. When you begin to pray, there is a ring that surrounds the child when they go out of the house. And the Satanist said, we don't dare touch those children. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Pray for your children. When you send them to school, pray for them. Hallelujah. Let them memorize the armor of God. Let them understand the armor of God. I tell you. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to skip this one. Let us proceed to worship. My time is short. Hallelujah. Worship. Romans 12:1. It says, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual act of worship. People of God, during those times, the Israelites, during their worship, they would bring animals, lamb, sheep, goat, bulls, to the temple of God. So they would bring that, so that in behalf of them, that animal will be butchered. Ipaagay ang dugo, sprinkle that on the altar, and the body will be washed, and later on be burned also in the altar. That's how they worship. So basically, worship is giving the best animal to replace them. That's supposed to be because they have sinned, they would be killed. But instead of them, the animals will be killed in behalf of them. Right? Now in our times, it is our body. We are the ones should present ourselves, our bodies, as living sacrifice, holy and acceptable to God. People of God, how are we going to do that? Ang nami lang gidya kay may substitution man gihapon. Si Jesus yang nagpakamatay para sa aton. Amen. Agod nga ang tanan nga magbaton sa Ginoo, ang tanan nga magtuo sa Ginoo, hindi na mapatay. Kay nahimo na sang Ginoo ina. Hallelujah. Hallelujah. This is our spiritual act of worship. Basically, worship is about giving. It's about giving, people of God. It's about surrender. It's about giving the best that you can give to the Lord. And if you're struggling right now with the many things, hallelujah, give time to ponder upon this. Nag-require ang Ginoo nga ang aton lawas ihalad naton
bilang isa ka buhi nga halad sa atubangan sang Ginoo. Worship is not singing. Worship is not singing in the church. Singing becomes worship when the one who sings has a heart of worship. Sa una, gina-challenge ko ang mga worship team, paano kung wala music, ma-worship ka pa? Paano kung wala banda, ma-worship ka pa? Paano kung wala gitara, still ma-worship ka? Because worship is not only limited to songs and instruments. Worship is basically a heart that is surrendered before the Lord. Your singing, your giving is an overflow of what God has done in your life. That's why you sing. Hindi ba lang manami kung nagkakanta kung gin-bless ka? Hindi ba lang manami magkanta? Ako sa una, namian ko manunlog sa tao, kantahan ko gidyan. You know? Galinaway kami sa una, tungod lang sang balunggay. Amon tupad balay, tungod sang balunggay, nag-ilinaway. Mag-rhyme. So kantahan ko, di ba na namin magkanta, kangay sina? No? Kantahan mo, si nanay, si tatay, nagtanom balunggay, namunga arikotoy, halampangan, sang tutoy. Amo nang kanta ko sang una, just to town our neighbors. Ginataon ko lang ang neighbors ko, ginakantahan ko akangay sina. But you see, when you are worshiping God and you are singing song, the way the devil hears it, when you glorify God in your song, is something like that. Katala, kagid ya mo, tas nga akong tupad balay, kaya amo na nga akong kanta. Amo na kanta ko, ginasunlog ko pagigani, the more siya nga nagaugda sa namihaan si Pastor Roming magsunlog. And at the same way, if you worship God in spirit and in truth, if you worship God with all your heart, and you surrender to God, the devil does not want that to happen. Pamatsaga niya ito, kinsunlog mo siya. Pero kung mag-give up ka sa kabuhi mo, maguntat ka sa pagpangalagdan sa Ginoo, wala ka na tabon sang Ginoo, kita sang yawa, sang una, worship ka, rin mo kay lasakon ta ka. Sang una, ginatapak mo ko sang worship mo, kaluluoy lang ko sa imo. That's why people of God, wala na ni isulay. Amen? Hindi, mag-isol. Worship, kung worship ah. Amen? Hallelujah. Uguulan kay init, worship ah. May salakyan kag wala, lakton eh. Ano ni Pastor Romingman, I know what I'm talking about. Sa una, ginaya, basta worship na yan. Kung wala salakyan, lakton eh. Balakat, basta ma-worship lang. Hallelujah. And I tell you, people of God, this is very important. Do you want breakthroughs in your life? Do you want kang imo pagpakamayo kung ginapakamayo kasubong tuloy-tuloy na? Daw Duracell, tuloy-tuloy. Gusto mo ba lang ang imo pagpakamayo hindi na maguntat? Hindi ta na paghulaton mga anak sang Ginoo nga may problema ka kag magpangamuyo. Hindi na pagulata nga may kasablagan ka sa kabuhi, ka magpangamuyo, samtang mahayahay pang tanan. Dayawa ang Ginoo, magkadto ka sa iyatubangan, may agenda ka man kung wala, kadto kay Lord. Amen. May pangayuon ka man kung wala, kadto kay Lord. Hindi ba lang manami sa isa ka ginikanan, nga nagapalapit ka, mano ka dito, may pangayuon ka, ang panulukan sa ngay mo, nga mga ginikanan, makadto ka lang sa iya kung may pangayuon ka. Pero laing ginaya, mano naman ta to, may rek-ek naman ta. You're just talking to God, something like that. Lord, kay na Lord kadalinas ko, may lang kay laban-laban padalaan mo kay angel. Masakit, Lord mo. You know, those small things nga ginaistorya mo sa Ginoo. Muna ganit, pirmin ko lang ginaistorya sa inyo. Si Pastor Warren sang una, bag-ub lang ang Kristohanon. Hallelujah. Ginambalan siya nga, kung ikaw Kristohanon ang Ginoo nag-upod sa imo, stupan mo si Lord. Amen. Kapatid ka mo na? Yes, I do. Me too. One time nagsakay sa jeep. Kaya puno ang jeep, pero may isa galing nga bakante. Stupad niya. Papungko yasing niya, Jesus, dira ka pungko ha. Nagsaka nga isa katawo, babae gali, nagsaka. Kaya nagpungko to sa bakanting nga palungkuan. Abi niyo ko na ng balya, pinungkuan niya si Jesus.
But this is a childlike faith, people of God, because he believes that indeed the Lord is going with him. Amen. Gapati ka mo, kung ikaw naga-fast, kung ikaw naga-pray, kung ikaw naga-worship sa Ginoo, ano pang hahanapin mo? Hallelujah. Wala ka nang hahanapin pa. Because you know deep within your heart that you are in line with the will of God. Whenever you pray, you will have breakthroughs, people of God. Kung wala man nag-aabot pa, you know how to wait. Hallelujah. Ang tao nga way nagapangamuyo, ang tao nga way kakilala sa Ginoo. Pag na-delay yung pangamuyo nila, give up na yun. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But if you are prayerful, but if you are seeking the presence of God, you know the heart of God. And lastly, I'm going to say, worship is more than a ritual. True worship, it is not just attending church or singing hymns. It is a lifestyle of surrender to God. Worship happens when we live in obedience, whether at work, at home, or in ministry. Hallelujah. When you have God in all the aspects of your life, sa isip, sa salita, at sa gawa, pag ganyan po mga anak ng Diyos, I tell you, people of God, you will be victorious. Amen. Amen. Baka na ito ng Ginoo. Magatindog kita sa siningatinion. Hallelujah. 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 Lord, salamat gid sa imong pulong. Salamat Ginoo nga siningatinion. Napabutyag ang imong pulong. I pray, Lord, in the name of Jesus, that you will stir the hearts of your people. Na Lord, hindi lang kami Ginoo tagpalamati sa imong pulong, kundi tagbuluhan. We'll be doers. Not just listeners, but doers of your word. And so, Lord, this afternoon, I pray in the name of Jesus that you will continue, Lord, to bless your people. Can you just raise your hand? Raising your hand as a sign of surrender, the first step to worship God. Surrender to God. Whatever the things that, holds you, whatever thing that really drags you away from the Lord, I pray right now in the name of Jesus that you will be set free. I pray that you will have a clear mindset, that you have a clear mind, hallelujah, clear conscience today, so that, Lord, you will hear our prayer, because you have said in your word that the prayer of the righteous one availeth much. The prayer of a righteous person is powerful and effective. We want to be that person, Lord. We want to be that person, Lord. So cleanse our hearts, cleanse our thoughts, cleanse our mouth as well, and the way we live, the way we act, the way we say things, Lord. Cleanse it, Lord, in the name of Jesus. To God be all the glory. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. 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 Before kita maghatag sa aton nga tithes and offering, hallelujah. Hallelujah. Can I have Q&A? Ara Q&A na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. One more time, say it. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Palihog bayaw sang inyong mga kamot para kay Pastora Rose. Hallelujah. Pastora Rose, salamat sa kabuhi mo. Ngayon kapangamuyo para sa mga katauhan, mga kapastora diri sa Jesus is Love Church. Hallelujah. Let's pray. Amay, nagpasalamat kami kay Pastora Rose. Ikaw, Lord, mag-bless siya. Ikaw mag-bless ang panimalay. Mag-bless ang tagipusoon niya. Mag-bless, Lord, sa ginahandom niya sa iya kabuhi. Lord, kabay, nga sa iyang mga pagpangamuyo, nang malapit siya Ginoo sa imo. Kag Lord, dira Lord ginaduhol niya ang mga pagkinanglanon sa mga kanakan sang Ginoo. Lord, nagapraying ko Lord nga ikaw magatamud man Ginoo sang iya pagkinanglanon. Kag Lord ang mga desire sa iya tagipusoon,
imo Ginoo Lord pagkahimunan. I-bless siya panimalay si Nong Dani, ang iyang mga kabataan Lord, i-bless gid Ginoo. Kagkabay Ginoo ngang imo kayong lawas magupod Ginoo sa iya. Salamat Ginoo sa iyang kabuhi, ngin blessing siya Ginoo sa iglesia. Kag salamat gid Lord nga sa iyang mga ginabatsyag, sa iyang ginamasakit, by your stripes she is healed, O God. Father God, we bless Pastor Rose with the love and with the Spirit of the Lord that will continue to bless her inside out, mind, body, soul, and spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Happy birthday, Pastora. God bless again. God bless. Hallelujah. Palayog bayaw sa inyong asubre. Hallelujah. Why nako sobre na tago na kinasang aga. Hallelujah. Hallelujah. Tandaan nyo kayo na ang pag-worship among paghatag sa Ginoo. Basic thing, basic act in worship is giving. And so people of God, learn how to give. Learn to give the best way that you can. Hallelujah. Let's pray. Amay, sa among paghatag, natagi kami sa excitement, kagkakunyag sa imo Ginoo atubangan. Lord, salamat. Ikaw mag-bless ang amon, Lord, nga paghatag. I-bless mo, Lord, ang source ng amon income. I-bless mo, Lord, ang tagsa ka negosyo, ang tagsa ka palangitanan, ang pag-empleyo namon Ginoo. Sa mga estudyante, bless Ginoong ilang pag-eskwela. Kabay nga among mga kanakan diri, Lord, diri sa Jesus Love Church mangin maalamon. Kag Lord, they will do exploit sa ilang kabuhi. Thank you, good Lord. To God be all the glory in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Ay, hallelujah. May repatan ako. Father's Day registration at the entrance by the Achievers. Ara sa Dalong. My prayer marathon magatabo 213 days divine preparation for 2026 year of overflowing. Prayer every 9 p.m. sa gabi. Please join ka mo. Wala sang link. You have to decide nga ikaw lang magpangamuyo or pwede ka kahagad sa iban. June 8, 2025, there will be guest speakers. Palihog bayaw, Brother Carl Ariasa. He will be our guest speaker next Sunday. Brother Carl, first service and second services. Guest speaker natin sa third service si Brother Christian de la Cruz. Kung nara ka mo sa third service siya, natin speaker from Desert Stream, Singapore. 1,000 families photo shoot. Arag yapon slalom ongoing every Sunday at church entrance starting June 1. Praise the name of Jesus. Let us declare Jesus reigns 7 times 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Maayong aga sa tanan. God bless everyone.